Muthenya ni alioka kambana na monde osu nena alioka na mwana pastor ni wambona mabinda maingi ni muyane na out of experience. Yes. Ni experience mbinge mono na ingi ndese kola na umisie na ingi ndese kola ngamina ne lasio na oaindo cha kethaitho ni chagwe ndi muyane ngoka lakini bai muthenya na muya kananga mwashwa o monde ni ngoka na yu ne kala ndiendo koma wethe enye negwa ndienda ukako negwa ndienda ukani ngwendo koma na titani siondo ngwenda lakini kwenda kukako kwa kelia binato amen amen o kwenda kukako kwa kelia binato na ndina motabya kana inokete na umaba lift ne bona koma ne ana monene witu Mr Thomas na atele mamono ambona na ye umalokete saisu ne umalokete na mwana okete ta surprise nondo mwana pastor kilende no ne alikande ne wakithaitho chawe na ndi mwana ngoka na kile binda ne muya abeka kadi ka kwa ne tha ne bithete peka kadi ka kwa ketha aba o muiko no siendu sienu nye tie kalo undi unyoka kadi ka kwa unde sisia angetonge oba ngetonge akakadi ka kwa wala na umya ayo monde osu na umya akakadi ka kwa una sisia na soma na kambia no keko Amen. Ekana sene na mobea mwingi pio ni kwithia pepe party ya kwando matesi na ndenda ando mamemane na ouni wetu ekala atu irrelevant ni kala ni relevant na kila ando mese yolo akwa na kila ando matese yolo akwa na maisha makwa ni kala ni kibithete na nicho kecha kelia bina kala kakadi no wana pastor kakadi kala kakadi kwa ni kala ni bithete kayese ke yana ando inge mambe senya ne wako matane diako nini hapa pale Hapa kule. yes lakini pe party yakwa ando matesi na be oilanyo wakwa ando matesi yolo wakwa na ngai wakwa amen na kadi Yesu yu nione kalane bithete bala bandu lakini omonde osu ninyo mwamiona kwa umwe ando mabata pyo tayone wakwa nondo ni muona kadi Yesu nena myaka etatu ba na monene wakwa ndamese kadi Yesu ne kala oba ni myuma syanga sisio kama na inyo moyese kila kengwete inyo moyese kana ne kuetwa ne bina wangai nyana abikwa ba une matei mangai kando na maisha lange ando mese makwa motangasi ni kwithia motangasi ndio matayo mainge yani twe matayo mainge party yengi lakini pe party yakwa na ngai ni meya private muno nondo ninya nisenga ibalombu metie palombi ketie na be bandu twendete patezege yenando amen be bandu twendete na ngai patezege yenando onenyu mutabesi ona mwana pastor na ni wendo na kwa seta closest colleague wa watu yange wa muno anzome ya mizo ya Biblia kalibo ngiliomwe lakini oyethe abeka kadi ka kwa ni mobithete ni siasio ungamana we ne yanga utabia we ne bas so ekana asio monde usune modena very special kwa na ninata na mono na in fact yenegwa moyo na mpaka ne kadete ba ne kolia mwiwa ukela Friday Nambe. imagine hani gote mwiwa nesa mono etha imwili ba mwiwa na mwethukisie musie wao that feeling yani ni feeling yemwe unique yani ya kipekee ya kimwana na ni feeling yemwe na uteso share na muno kila wewe ba o monde osiu ona kila kibeti chaku kethukisie kemusi keina ewe taku trust me wewe feeling yaku ya kimbene na wane na ngai waku yani be bandu mwabika na ngai so nimesikia vizuri na yakani mutungia mobea mapasta onde ala mwedetwa moyoka kithaitho yani hiyo kujitolea na nena muboya by the way aki nimewaombea ila no kie ni musie isie inyonde mwe atatu
you are the youngest ukatiwa ni pastor no uyawa wina kikombe choko mono wewe aki niwe wina kikombe ni cha kutata so na yani nikaangalia tu na sisi na kulia oketha tio kwenda kwa yani ketha tio kwenda ngai na ketha tio kwenda ni nini ingine inaweza waweka hapa hii masaa ni chao kingi cha ile yuna sisi pastor no you no ne young na wona young family yake ni young kumaanisha ile kwithi aende otungiangio family yake nindi yes lakini can you imagine yumia atia family yake nundu wa kuka kuthaitha na mwethukesia wito wendo su na kwenda kuumwendete ngai ngai na mutethie muno na inywe mabata menu mwatabia ngai maenda yetu direct amen yendange tu yani na sisi atatoya na yani na kulia isa kenda sio tuko na ako hapa tu aina no uko tuinea can you imagine elane theana na yema zeane siakwa no kela sia mera nzisia kema uchangai what else yani ni chao kingi na sisi atatosu none ndete ngai paikindu kingi ni nona etha ni family enayo etha ni siane nacio na nenima ni nini ingine ni wendo wa ngai ngai na mutethie piu amen na amone chendi amen pe maundu makwa ni nena na ngai andu matesi wese na kuyabeka indo kakwa ni peka kadi kakwa ni thane bithite mona pastor peka kadi kakwa ni bithaba akakwa na ngai katesigie na andu alangi aki Mungu awasaidie na mapasta onde alama auka kuthaitha na mwethukesia wito wa kiseseke cha athiani masaa tasu kuma saa 4 mpaka saa 9 andu masaluketie 5 hours ni wendo wa ngai ngai yusumo thaitha mwamunenge mabata menyu osae maikese tae kwandu tuthaitha ngai utesi kwiwa pastor buloti mwethukesie pastor esiana thanthatu ambao samabata make pastor ni mukuwe na miaka miongo thanthatu wa emao samabata make mituki ni batona kwikalon I mean tuthoitha ngai umwe ngai amutethie pio na mboya sienu na mawendi menyu ngai na mose in a special way kiuno chondo na kwasi nyene yetwe kanisani nikivetikita wanga ngui na kikambonia ngai na kikambonia kwenda ngai na kuthukuma ngai takini nundu wawe yao na ila boss wako ambandikie bata wanengie kakati kakwa nyena bithana na manai masama kwa maonena ngai mavikai hivyo tu mwana pastor. Thank you. Asante sana. Thank you. Mwana pastor huyu ni rafiki yangu sana. Nago yanzome amiso atangili umwe na imbia we kalabawe. Tukese Biblia kwena yasia ona yasia ngamwe ya mbakweka. Kambia ndia mbakweka nondo na wa umebukune leu wathia Yobu na ke Yobu ekie na eka. Ngimukunda no ota uma kwa Yobu twathiba. Aimbia na kese kiela miaka 15. I mean ananiambia story mingi na ninafurahia sana. None tu itasia mono and I thank God for you. Mwana pastor ngaina kutelie pia na kilungu ke athime yetu kesi aingi maito makisese ke chathiani boss wetu yani idea bala ya umieyu because it's your idea. Yes. I know it is your idea. Amen. Onetha ndwe thawise kana inese I know it is your idea. Mr. Thomas Kelonzi ene idea yaku wone kuboya ngai mono na ndwese ukama ni yakumbe tuendete. Amen. Lakini ngai akakumilela mothe nomwe na utashangaa sana. You'll be shocked.
nye nonete ngai ai work in miraculous ways yani nye nonete ngai ai tu nyenge kalabane nengane oko yani siendo yunge kalabane nenge wasio sia watu watashangaa sana nondo asiendo matese lakini tweka okwenenge bina nondo tuyando na ngai no twendete niwe sipo sao sia au kethi ai enyewe kama si Mungu hii kitu kendo keke dhakiendie naye uyikala wingi enyewe kama si Mungu hii kitu ingeenda tu vibaya kane lile mwithikisia wito ni muyaende kwekwatia ngai nowe nye miaka rane kalete ti mingi muno but no ni kuseya ngasi ngai nowe na nyene ni monete nebindela ngakwata kamwana dunia kama nakana ngai nowe nimeona mambo mingi sana kama ni kuteseka kama msichana nimeteseka kama ni kuteseka kama familia tumeteseka lakini tuikibeti kimwe kitumea siamo no inye wito yani itumesya yani paka uyimukulia wena kuno kulia mami ende wewe kwati wakuye kana mwiki yosu wakuye aitu ya kaeni chini aitu ikaliande ayambe yotu na rate yange wasi 40 years ago but we sako si umbania enge mwayu ni God oyethi yenyewe ni God oisisi obalona unasalukiili ometho aikwe wendia sia maka mona oba 02 naku na kwekwa na alafu kisha ni God aiko kelia enge miaka enge 5 aiko tu 07 aikwe na 07 tu inayona kuba na kwekwa alafu ngaiye kata oyethi yenyewe ni God aiko kelia enge ayu tu 2012 aikwe na 2012 teina yona kuba na u ayetwa teina yona kuba na u aithi kwa teina ina kuba alafu kitachate ya u akwe chao alafu kisha yani uyisi okainge ikola ni oyethi yenyewe ni God so kwa vyovyote vile na kwa maundu wonde ni ngai mwathi wa chuma makanisa ni mukethanie na muinenga nengethi cia education kana nenga nengethi cia education na muina atukethia lakini ndio wote nengane kwa niaba ya education nondo education no maito kwa niaba ya kisese cha thiani na education maito nondo nitemendete mumakethia bio na muimea nitumendete nondo wa umonenge mwana wakoka kunena na education abangi na muikolwe kwa maundu wonde ni God Amen. Ni God siku zote. Amen. Thank you so much. Nene tawakasidimu na inendete ngai mwana pastor nene inendete ngai na ni God siku zote. Thank you. Usito warecho kaslimu usula ilo neno mbako